Thokozani bogogo nomkhulu igama nguVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusumuzi kangoma yezo uVusumuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi bogogo nomkhulu. Sabuyile futhi sasewuye uVusumuzi uvusi wakwaMabunda. Ngitholakala ku 084 972 9634, ngitholakala ku 071 563 1672, ngitholakala eJemiston nge-appointment because angitholakali ngawo wonke amala. Siyahlola nangefoni, ukuhlola ku-200 cala ufake lo 200 banking, then bese-ke siyakwazi ukuthi sikhulume. Kodwa-ke siyakhuluma before uzofaka leyo mali leyo ngoba asifuni nje ubugebengu. Kodwa manje-ke angithathi imali ey'tolo. Sizokhuluma ngombhulelo namhlanje bogogo nomkhulu. Sizokhuluma not umbhulelo, sorry, sizokhuluma ngelumbu. So ilumbu ukuthi lingena kanjani ngoba abantu bayakhala, umuntu athi mkhulu yini ilumbu, omunye athi mkhulu kuthiwa nginelumbu kodwa ngiziphethe kahle mina. So ziningi izindlela ezenza ukuthi umuntu kuze kuthiwe unelumbu, ngoba ilumbu alingeni kuphela ngocansi ukuthi mhlambe kuyoze kuthiwe ucansi. So ngiphethe indlela ezi5 esizozibheka namhlanje ezoyenza ukuthi nawe understand ukuthi makuthiwa unelumbu, mhlawumbe uyohlola kuthiwe unelumbu, uthi mkhulu kunento ehambayo noma kunento ehambayo, bese umuntu athi hayi yilumbu lena, bese wona ubone kahle ukuthi lowo muntu lusho ukuthi akaboni noma ukhuluma amampunge. So manje-ke ilumbu number 1, ilumbu liyakwazi lingene ngento ngombhulelo. Masikhuluma ngombhulelo sikhuluma ngomeqo, sikhuluma ngebekelo la babeka khona bese wena uyenqa, so noma uyanyathela. Sikhuluma ngomuthi lapho ukuthi umuntu akushaya ngomuthi awuchithe nje laphansi noma structure line laphansi, wena once wencela ngale then lento iyangena. So lento ithi mayingena iyakhuphuka ize straight la ihlale phe kwakho, la ikhuphuke ngeenyawo noma ingakhuphuka ngo right ingakhuphuka ngo left, kodwa kukhona inyawo la ezongena ngalo khona, ngeke ingene inyawo zoyi2, yongena inyawo li1, then mayingena la iyohlala la ekhalweni. Mayihlala ekhalweni then lento lena uthola ukuthi inyawo zakho seziyalokha, uthola ukuthi inyawo zakho mhlawumbe awusakhona ukuhamba noma inyawo zakho sesiyavuvuka. Ilumbu yinto ethi uma ingene ngokufakwa noma ingene ngokuthi nawe uyamukela. Iwumuthi, iwubuthakathi, iyinto yokuthi nawe uyakwazi uhlangane nayo ungayimiselanga noma ungazi ukuthi manje sengiyolanda ilumbu la ngiyakhona. So umbhulelo ukuthi lento ithi mayingena bakubekele phansi bese yona uyajumpa lento ebuyihlale la ekhalweni ikulokhe ikhalo, ungasakhona ukuhamba, ungasakhona ukwenzana. Kwezinye izinto kwesesikhathi lento igcina seyiphenduka isilwane ngaphakathi uze ihamba nomzimba wonke ihamba iyalena nale. So even nalokugula kuthiwa yibhande nalo liwumbhulelo because lifakiwe. Number 2, uma uzithola usocansini nomuntu osanda kukhipha isisu, umuntu ukhipha isisu namhlanje or izolo, lo muntu akakabi clean, usangqolile, lo muntu usamele ukuthi aziclean, aphuze imbiza, aphuze amaphilisi wakhona wasebhedlela, then bese-ke wena uyafika uyangena, ikakhulukazi makube angeke uzivikele. Uma ungeke uzivikele then inkinga iba lapho, because lento ifuna ukuthi uwenze i-protected ntontoni, yayizwa lento. So sikhuluma ukuthi mawuya ocansini nomuntu okhiphe isisu, usikhiphile, ilento ebizwa nge-abortion, wasikhipha isisu, wahushula isisu, then bese-ke wena wabuya wangena noma akakutshelanga wena wabuya wangena. Lento iyakwazi ukuthi lokunqola kungene kukubambe kuhlale lana kuwe, uthola ukuthi nawe soyablockeka, sowenza ntonto, sekushisa imichamo, sekwenza la nawe uthola ukuthi inzalo yakho nawe seyiyafa fi. Yabona, ngikhuluma ngawe wena uyindoda ulala nomuntu okhiphe isisu. Umbhulelo uyangena ngokukhishwa kwesisu ungazi.
ngoba umuntu usangcolile usame ukuthi aziclean enzeni then nawe uma uthatha lokho kungcola kwakho uthola ukuthi vuvukala amacanda, vuvukala yayi ugwayi kuyashisa njalo njalo, usakhona ukuhlala, usakhona ukuhamba, kuyavuvuka sekumele uhambe manje ngathi uyisidivani uvula iy'nyawo. Number 3, uma ulala nomuntu okhulelwe la isisu sisasuka khona, khumbula ukuthi njengomuntu wesifazane nawe uma ubamba isisu uyaphalaza, uvomithe, uba nenhliziyo encane, uyagula, uyagula nje, ufuna ukuzithola ufuna ukulala nje, ulale kwesinye isikhathi thothi uvuvukala nomzimba uvuvukala, nabantu bathi hawu wena wavuvukala kangaka yini, kanti uthatha isisu, kula uthatha khona isisu. Umbhulelo, ilumbo liyakwazi ukuthi lo muntu lo futhi especially ongasuyena ubaba wengane, wena uma usathatha isisu iyakwazi lento ukuthi imbambe, ngoba manje usasithatha nawe usahlangahlangene naye, uyafika uyangena, uyahlofokela, wenza lento ayenzayo, iyakwazi ukuthi imbambe lento, ngoba ithi mase ifika iyehlala la, vuvukala amasende, uvuvukala ugwayi, yonke lento yogcina awusakhona ukuhamba, awusakhona ukwenzani, awusakhona ukulala, awusakhona uvuka, awukhona ukuchama. Lento igcine seyenzani manje, seyenza ukuthi nawe kusasa performance yakho engasabi yinhle hle, ngoba wangena umuntu asabamba isisu. Number 4, uma ulala nomuntu osanda kushonelwa yindoda noma umfazi, uma ipartner iceda kudlula, isanda kudlula emhlabeni, bese wena uyangena gezi. Number 1, ukugeza ngiyakubona, lo muntu usashisela. Ukugeza ngikhona abantu bageza after unyaka, abanye bayakhohlwa nokugeza, uyabona, umunye uzothi hayi mina mkhulu mina akaze ngigeze mina ukushona kwendoda noma ukushona konkosikazi wami ekhaya sizilandele lezi zinto lezi. Again, ngekho umuntu kwaba neproblem, but uyaba neproblem umuntu because angeke uphinde ushade futhi uma uceda ukushonelwa umuntu ungagezanga, ngoba usasenesinyama. Loya muntu oshonelwe uyabuya futhi ukuwa akumbathe. Kukhona lembiza ekuthiwa amahehesha, abanye bathi amahehesha khona lapho. So lo muntu kakhulu utholakala eMpumalanga. Abaphuma eMpumalanga bazokhumbula lo muthi kuthiwa amahehesha, imbiza, uyayiphuza, uhothela uzishisele ngayo, okunye uyakhotha futhi. Lento iyenzela ukuthi uma uzohlangana nomunye umuntu kungabi nenkinga. So uma umuntu asanda kushonela indoda noma umfazi, bese ke nagijima ahamba ayohlangana nomunye umuntu, ambathe nomunye umuntu, lento iyalenza ilumbo ukuthi manje ke so buyela lapha novuvukala amasende, isibeletho sakho siyavaleka, uthola ukuthi awusabi nenzalo mangabulele nendoda esanda, yayizwa lento, namabhadi futhi ke azokungena la, ngoba manje lo muntu usebumnyameni, uyabuye uyambatha naye futhi ke lo muntu uyoloka alandela amabhadi njalo njalo, ngoba vele akumelanga ngabe uyahlangana nawe noma ahlangana na anybody ngoba usanda kushonela. So kumele usazilile lo muntu, usasebumnyameni, so ilumbo liyakwazi ukuthi likubambe. Number 5 obaluleke kakhulu. Number 5 ukulala nomuntu ocushiwe. Hey bazalwane, yabona kukhona amadoda akwazi ukuthi abiyele umuzi wawo, kukhona abafazi abazi babiyele, ngoba manje abafuni ukuthi okhinye ikudlise, ngoba ngizokudlisa kusese kuthiwa nomkhuhlane othile ongapholi. So manje into engizoyenza mina ngizokucupha ukuthi mengicupha, uma uhamba wena uthi uyaphapha, uyahamba uyala uyakhona, uyokwenza lokho uthi uyakwenza, uyohlangana nomunye umuntu, uzithole sowusenkingeni. Number 1, abantu besifazane uthola ukuthi umuntu uyesikhathini akacedi. Number 2, uthola ukuthi umfazi lo sekashonelwa abantwana. Number 3, uthola ukuthi indoda seyivuvukala ngaphambili, indoda sekune nenyoka ebugijima la esiswini, naye umfazi inyoka yamgijima, bomanini nomfazi, uthola ukuthi sekakhukhumala isisu sibe ngaka ngathi ukhulelwe, angakhulelwanga. Omunye ke uze makuthiwa uyenze uyecashina vela abhoshe, omunye athi uyecansini vela aphuma igazi, isikhathini nje su.
Yayizwa lento. So umbhulelo nawe uyakwazi ukuthi uzithole kulayo nto ngoba kukhona amajita hayi mina kuyafana if nanoma bamvalile ngoba manje usesikhathi uthi uyangena ungayiboni yabo uthi uyafaka awuboni lutho uthi uyafaka awuboni lutho iyozichaya abathi hayi siyakwazi ukuyilungisa leyo ukuthi ivuke uma athi uyafaka ivele ithi yabo ivuke kahle athi uyafaka ivele iphenduke ithi. So kusho uthini lapho lento yeka mzalwane yeka fethu mani yeka fethu mani yeka. So kusho lo muntu lo uqoshiwe uzozithola usenkingeni ngoba uzozithola ukuthi manje lento lena nawe yak-affect awusakhona ukuthi uhambe uqhubekele phambili uyokwenza into zakho ngoba ilumbo libhlungu bafethu libhlungu nathi siyakwazi ukucupha nathi nami ngiyakwazi ukucupha mangabe ufuna ukuthi ngicuphele wakho umuntu 0849729634 or ku 0715631672 siyacupha nawe uqoshiwe hayi ungasondela ukuze sikwazi ukuthi sikusize ke it doesn't matter ukuthi mhlambe bakucuphe ngokuthi wenzeni whatever isicupho esikhona siyakwazi ukuthi sikhiphe ilumbu lenyoka siyakwazi ukuthi siyibulale ngaphakathi makube lo muntu lona mhlambe uyaphalaza makumele ugapha igazi ukhohlela igazi makumele uhlangana nomuntu makumele kwesisikhathi uthi umuntu ucushiwe uthi uhlangana nomuntu avela lunyelo umzimba wonke ulume nje umzimba ulume omunye vela abhoshe angakaboni angazi ukuthi kwenzakalani. So manje into engizama ukuyisho bafethu ucwashisa amajita ucwashisa abo sisters ucwashisa abogogo nabomkhulu ukuthi ilumbo into ekhona ingena ngezindlela eziningi. Number 1 ngithena mina ilumbo lingena ngombhulelo bakuthelele phansi bese uyabuya ngiyathela ngathi mina. Wesi2 ilumbo lingena ngokuthi ulala nomuntu ucede usanda kukhipha isisu. Na wesi3 ngathi mina ukulala nomuntu okhulelo sakuthanda kubamba isisu asithatha phansi asuka naso sikhuphuka ilumbo liyakwazi ulingenelela. Wesi4 ngathi mina umuntu oshonelwe sanda kushonelwa indoda noma sanda kushonelwa umfazi yakwazi ukuthi kubambele ilumbo le. Ngathi wesi5 umuntu oqushiwe kusho indoda noma uqishiwe umfazi even noma umuntu angasekho emhlabeni mangabe wahamba akucuphile vele usazayo lokuqushiwe until usondela kithi. Utholakala eJimistini bafethu sasovusi ngicela usubscribe ulike ucomment. Thank you ngiyabonga. Thokozani.